Remake ta achi we kamadaya paubi. Ayasaga High State Election phase ka kanewa polling chingri free and fair in a mukup sangtur. GBRN we ato kilon 30H muiva ajahon kazalaga pasang haira gajipao samang haira. Senabati shongwa polling we rod kamaratli miti sang haira. 47 karong STS we ngamju khili polling station 49 di ke longwao ko ho akhli Indian Security Forces na kaptat hauchi. Like hayang othor. Aja the Tangkhul Express we pau Chungsangla Jajo in a pamidalay. Paubing may sign nganangumsa. Ayasaga High State Election phase ka kane we polling chingri free and fair in a bukup sangtur. Assembly constituencies with polling stations kaikli tacham taramaina kupsanga high paula samhanga. Ka apam kaikli road kamarat shock hire. Ukrul headquarter kalatali election polling free and fair in a sahira da mahang baitura. Kachigata candidate with me ashanga in polling stations ngataday dali vote masangran vagasang la takewi hire. We know bazaar with polling station akli tang katay with me ashanga in komralaga. We know tang now masha makalay kai kawi mahud vote kasang la lay hire. Tang katay lila chitada masangran ping the vote vagasang paula shabapam. We know bazaar liva tang now kalata with me aina tangda masang gubrang laga tang katay with me na first hour we aina vote mahud vagasang hapo kahai takewi. Kala tang katay with me we know bazaar li vote nam kawai kasali kangacha ID check kasajila masapay marada kamachitla shokka. Jitada tang chiwi mi makaning chiwi na vote masangran ping mangali wazang sakta we know richum now tarakali honbam kang sak shokta tang now ping kai kana maring kapala pong shok marok hire. Mi makalay we muhut sangkami hailak laga mashal layda kalay ping polling station li vote sangira kawataran atum we vote ni katayna sang mi hai kasala shok kahaina. Hang da kalay hi mataylak ay na BJB we mi jitada taraka gazat katay kalagasha samhanga. BJB candidate di kagatom naubing we know tang we voters leasli magzang di ay kari kaniye na pungralaga we know bazaar we polling station li razang gira kasali NPF we mina makamaya aina Chili party kani we alungli saklak aina pang kananay nganang kangrok la shock hire. Ocho Chili BJB we kagatom nauna NPF we mi aka kanili kuinam laga Xiaomi gigi thada kasala shock hire. Aga liva ngukun thui laga Kariena Pungtui de la Saya Kerchili Kalaping na Kamkui Hawachi. The I Kariena Karaping China Wino Bazar Mangli Maningla Tangate with polling station dila Vazan Kavai Sada Konshoka Kaji Paula Sambanga. Lagavak Tangate Violent Kata La Kurambak NPF with proxy Chung de la Kajila Paus Shapapama. We know bazaar with polling ji Ukrul Higher Secondary School with alungli apam kani C1 na C2 da khailaga sada tangate we mi tarakana vote sanga khuiji matailak aina C2 wak shock da repol samang radala laidala. Maram hi NPF nala concerned authority li complaint thazang da repol samilo kaji hi po haira chi. Kurambak pala polling road kamarat shock up haira. Sihai kulenli EVM la shauga kai shock haira. Pausam kapang taka si high kulenwi. Chila vote nam gigachi masha makalay ping we mahut kangapay maramwi aina EVM chi shau kai mi ka hai na da shadalay. Ukrul SC ligazang lung herlila polling station 64 we EVM sakai mi hawa. 45 AC we pay South polling station number 31 lila EVM sakakai shock da ngushun pung baro atami EVM katar shin mi hawa chi. Kaya nga zin pausam kapang ay natangdahi chiwi polling masalu tuwa kachihi hang. Number shishong ayang thorpung chiko shikali bom kangwak paula samhanga. Bom ji main road li kangwak na. Ocho chi pungyer SC with MLA Hill Areas Committee with Chairman Leishio Keshing li satat kawai kasana da ali kagatom nauna hang dalay. Kala Kaja bom kangok atam ji MLA Leishio Keshing hi awi vote na vanam hailaga hanung da number shi kulanay na number shi kunaw matagli zat kasana chia. Kala mahailak ay na MLA china number shi kunaw wi
shi khamai shongfei na jat sa da bom khongok china masaja thu kajina da hang bom khongok chi kipashi na hai khami khala mathairang la MLA leishio keishingli attack sa lak na kaji theishing ga khuila malai mana Kamba somli la proxy vote we ena NPF ena BJP shakchang hawa ayang azin pawsam ga phang aina tangda kasha tha kha NPF na kamba somwi repol sapulung rada leikala BJP na masapai marada leiphlunga Candidate Rammuiwa zang the NPF we meeting polling station di khawali chiri duty kata indo Tibetan border police na khayam shilak la kasawi maring gaphala NPF na phong shokhai Ukhrul Higher Secondary School polling kasaji Broxy Hena Hawada NPF ne repol sami khawai kapo form migasang le chiwi presiding officer na bukhisang mithuda chiwi maram masha wangaze khawai khawa kasana chi Chile candidate Ramli Zangsak laga awing sogzat NPF otsak rumping Ramwi star campaigner retired IAS Maranchan Lukham NPF Shinau Gtanva Ungrewon K Shimrikala ADCHA Ashang Atum Muso Kavana Kerchili Ramwiwa Maningla Mazangsak Marada Kasali Paume Ping na Taraka Leisada Atumla Amunam Kui Kavai La Ngana Kui Kavai Kasawi Rod Kamarad Alung Chili ITBB Akana Now may Lord Salaga Kapki the Sada Yari Mulung Takatung Sakuya Otshotchi Young the Kalaping Nala Karong polling station Akli security force na Kaptat Kahai Thai Pashina Kaji Mulung Kaugujungla Rashunga Kanawali NPF ne repol samilo kaji maramji ngana sang mi the presiding officer china atumi petition je kwisang mi hairachi Aya Ukrulena Kamjong district alungli polling kasa khanmet miran mashingwi akum 81.90% of vote Vanam Hire 43 Pungyar Assembly constituency will voters akum 83.82% of vote mi hire 44 Ukrul SC akum 77.97% vote nam hire kala 45 Chinga Assembly constituency akum 84.49% of vote nam hire second phase Hilisag higher polling station Saikora Zanglaga Khanet Miran 76.04% atum vote Vanam hire GPRN we ato kilon 30H muiwa ajahon gazalaga pasang hire gajapau samang hire NSCN GPRN migashok pauli kahang indigestion we aina pasa maring pamada avakar hi Christian Institute of Health Sciences and Research Hospital Dimapurli minor surgery vasayachi doctors pingnatam chalak aina yang sangmida muiwa phamai hire da hang Ari Shankala well wishers ping na muivali legishi chithai kahai la saiha sami ghai wivang NSCN GPRN ningshi taraka phongshok hair Aya pausam ka banghi aina tangda awakhar muiva Ari Shangjili leifada laikala amashok rang lakha aina awivang saiha sami fazada GPRN hang Senapati Shong wa polling we road kamaratli mitisang hair 47 Karong ST SC we ngamju khuli polling station 49 di ke longwau gho akali Indian security forces kaptat hawachi 47 Karong ST SC BJP candidate we election agenda chiwi returning officer li kapi khwali kahangna ana kahang security forces na kakap chili Katay akala zakshila kay nasadza hawa kala anili kakap chi security forces na ki maram ka malay ki warning ka mamilaga kap na da kapidalay maram ka thada ki wibang ka kap kala horzak kahay mathayranga o chot chi wi maram ka tha kwi lungni magistrate inquiry samilo ka jihi po hayra Thobalva Congress worker akana BJP supporter El Amuba Singh kaho agli kap chat hawa ka chi paula zattalay Zingum makada panga El Amuba Singh the BJP activists aina ngsoda Congress worker pa wishimni ayang ngator khavana chia Congress mi pa chi wishimni khavaji campaigning atam kubuda ngasam haulu kachi wag hang na chia Chiling nang rok da singli kapzik haina kala ali arishang lela khwiwaya kha makan khwire thu gachina Congress activists party mutu khui rang ana singli kap khai thili ali BJP workers pingchina lungkui ena thamda saja hawada hang Senapati district Limau constituency with Tobumai polling station nila Naga People's Front with Kagatom now ena independent candidate with Kagatom now being Kongazar Shokta Rod Maradre Sakwi Haira
Polling na maramsada Mao Council President with driver lila independent candidate with Mina Xiaomi Hawa kaji Paula Sambanga. Tangkhul Assembly constituency Chungsangla Kudai Kunauli polling road camera tiamika shokachi. Langkabak Jantel SC na Jirbam Assembly constituency li Kongazar Mashoklakda polling kupsang Hawa da hang. None district Shong Nungba SC liva polling mahapok grang laka. UG Caters Ping. One round Taudai Zeng Congress Kemli Zingtan Lampung Gatum Shikali Raya Chia. Congress candidate Wivang vote shak among Sangmi Paira the Caters Ping Jina Ramachita the Akana Kahang Pau Sambanga. Tangkhul Assembly constituency voting Thakshune na Pung Tharada Akali Kubhai Saya Chia. Chilin now make a sing being the candidate Akali vote Mikvai Ramnau Ping the Dugner Laga Kamachit La Shoka Chia. Wang Jing Denta Assembly constituency Shong BJB and INC candidate Wimiping Agents Pingli Mapam Gasak Tua Gaji Pen Kangarok La Shoka. Paul Masarang Laka Reader Road Kamarat Shokai Gasa Herok Assembly constituency Liva Chingri and Kupsang Hawa the Hang. Wabagai Assembly constituency NPPA and BJB Wi Li Kangamula Shoka Chia. Nagaland li Malay Lagrang Gasa Integrated Ayush Hospital Ayago Himali Targat Kahir. Ayush Arishangji Ports, Shipping and Waterways Kala Ayush with Union Minister Serbananda Sonowalna Targat Kamida Chiliana Ayush we kan Kanakala Northeastern States li Ayush we Apong Kahaga Kalay Maramli Matuimia. Ayush Matada Singa Kui Hina Revenue Mataming Sakrakala Yud Wivang Otpam Kwira Kamila Ngasarada Sonowalna Hanga. Northeastern States li Natural Resources Matalak in a Lai Haukada Ayush Matada Singakui Hili Nagaland la Kamataya Sharukui Pairada Union Minister Jina Hang. Ukraine we aina Indian katam now Shimbag ung sa Kawai Sharkar na Panglak aina Sadalay Ka Arila katam now Panfadalay. Ukraine we aina Yamshok Kahai katam now Akana Kahang Atum Kharkiv we aina Poland Kashokchi Riks Kuilaga Kalata Shoka Gaja Kharkiv we aina Atumni evacuate Sagi Gaji Masapai to the Hang. Sumili Pandaglay Ping Kashai Kashak Teraina Tang Dalay the Hang. External Affairs with spokesperson na katam now Ping Chili Ngashar Kawai Hang Hair. Kashab aina Tangda Kayang Mushoklu Kajihila Hang. Ministry na India with embassies Ping na katam now Ping Chili Pau Pungung Pau Wasa Dalay the Hang. BJB Shorkar na suspension of operation with azingli kalay militant groups li funds committee model code of conduct violate masama na the election commission na Twitter katali Congress na mamayangay thura. Senior Congress leaders Jairam Ramesh na kahang EC with Twitter challenge sada Supreme Court petition misangra chihaira. State elections face kakane wivang Manipur li BJB Shorkar na ban militant organizations with Kangajon Kuya party Congress Party na kapen laydala. Congress na gahang BJB Shorkar na Kuki National Organization ni installments kani ene fund miya kachina. Funds ji kasangka witili aruhon raga ji hoji polls wivang na da Congress na gahang na. Chita da sado Kuki Organization na BJB li katom kawai yarili machit kazat na da Congress na hang. Militant groups li fund committee achag jangwi tarik aka ina aji wi tarik aka thang kamina khaji model code of conduct violate masamana da EC aina kahangji ngak laga da Congress wi kathana china hang Lagabak Chief Electoral Officer Manipur na kahangwa lupa 15.70 crore release kasaji suspension of operation li khalai grouping wi Stephen na the Home Department na Finance Department na thermi kahaina da hang Atum Stephen Kami hi 2008 na Haukapok program wivang na chia. Kala lupa 92.6 lakh na India Shorkali Hamsang Kahai militants pingli financial benefit sada Kamina. Suspension of operation with maning manada isi ng hankai. Latluida ajo wi kamadaya pauping. Ayasa Gahai state election phase ka kanewa polling chingri free and fair in a mukupsang tour. GPRN we ato kilon 30H muiva ajahon gazalaga pasang haira gajipao samang haira. Senapati Shong wa polling we road kamaratli miti sang haira.
47 Karong STS we ngamju khili polling station 49 di ke longwau ko ho akhli Indian Security Forces na kap that hauchi achi pau hena ngachang haira ngana da gain tum sai korali sok ya simik show sa ser